Manang Biyana! Hello, kagayam na imbag nga oras yamin at timanan to gayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang naragsak ngayon kay panagbibuyak kan panagdangdang nga gitagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma saan napud na nagantintay drama Dear Manang Biyanang. Nakaasawa kiti nay dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Mandi, inka man kita ang jehos nga agturong dito, tawan man mo't danuman. Napusat sa. Maluman, baunan nakpailaang. Inton adda mga asing kanyak ijawaig. Nagadunga amom, inka kit din. Sambutam tanalawag pailaang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mula dayta. Awan dagita. Takrot mula ang dayta. Itay bigat pailang amin nga ibabaon ka. Ngam di ka matagunay. Naturog mo ti nararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik bakit. Nasagit ti ulo kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapana. Welcome to Jenna Almoite Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hostida numi tanauksot sa manen tata. Apay, ni Mandingay. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagi na, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumagasak man ije balayaw. Tadaman dabagak. Mapan kay latan tata, danunan yun ijay balay. Di pwede pulutan ta, tata. Na, Ayang ko pa dyan kudin nasakit ti bagbagi na kunana. Ngamayat meten ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Nay, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom jehos? Nasakit ti bagbagim kunam. Ngamayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapag istoryaan lang, balasang ko. May sa abote pay laita, nga madamdama, agbalinto manin awalo daytan. Ay saan? May salaang. Ta, gawat ita. Awan maigatang ita ado nga arak. Sagay sapay lang. Unmat ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Mangan taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun, tadi ka mat mauray ngamin itay. Kunak ano nabsog kan iti arak. Mabaynak mo tamang padawlatan. Kinta ta Eric, bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda ka duwak amangan, bakit? Mangan kan, nabsog akon. Alang nga, Rod. Pasensya ka, medyo nakainom to asawa man niya. Anyat masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang nga, Rod, mabisi na ko. Naginom ka manin. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manin nga agriingan. Ang ulimag ka bakit? Agkararagak pa'y sak mangan. Agtal na ka, wan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman ka rin ito at around. Ngayon nakipaunag ita agun daway. Dalosam ka de. Tapno nalinis ngay paunag ka. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisaan may nga ipaunag me. Salamat apo. Amen. Ala, mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Alma, bakit? Alma, Apay aya, mapanan titurog ko kay. pampanunutag dyan danom. Awan samad danom dan. Inakitaan Diyos. Tamang ano napugsat. Inselpog itay malumun Ay, napan kaya? Bakit? Pasensya ka. Diyak mga min nakapan. Napasubo ka lagi nga ron eh. Maturog ka kit din.
No kasta, adda tanumtan, bakit? Adan ta insilpok ka nga ruden. Sigurado ang mga nun nauksot manan. Inakitaan, ang mga nun lalukay ti pananggalot mo. Anya ting galot mo kay? Kat, lastiko Ano ang mga nun lalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin, nasipngutan. Kan may sa, nairot jay panangisilpok. Saan ang mauksot day jay? Nakitaan, ang mga nun lalukay. Rabiin ko nakmo. Katadamot plus light. Inakitaan, tamang awan pagdanon ta. Awan pagluto kan paglaba. Saan nga ruden? Di ka di makaaw-awat man di. Ah. Saan man anatangkan ti ulong? Sige nga Rod, tayo nakaglabalangan. Naurnong man ang timurangtan. Inton bigatin at tarabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabaglak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon, bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturong. Labak amin, amurang ta. Ne, naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglabananang. Jay manugang yung. Anya, ne, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inong tam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, namin anon anadlaw ko day takan kwa na nanang. Numabartek, agpakalaing agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray dis oras ang tirabi Tikayat na, agtrabaho lat na. Bagtit a lalaki. Bagtit nga ibagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Ngam agpakalaing nga rod. Masurunak mo't no daduma. Kat, ayan na itangay. Nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay, tanabartek idi kalman. Napuyatan ang naglaba, tadimot agpaanawa. Mga nun, pangal dawon sa kalaagriing mandi. Ay, masakit ti ulok, bakit? Kasano, nahangover ka manan. Ala, mga nun. Nay, magmantad da sa bauti masida ita. Taamok akas tati kayat mo, numahangover ka. Maganda nga Roda. Agkararag ka pa'y mo't Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Ape asak pa lang. Diyak mo. Diyak mo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga Roda Alma. Ape ay pilitan nak. Sikan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isopay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba am to awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramidon may. Kahit si kapay lang arut ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanaak ita bakit? Kakaisuna awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basitlat labaam gudwaam. Ay na, si kanto ka ding. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilyan. Awan trabahom ita, manday. Awan tata. Urayag nga ro ti awag ni Buseng. Nadamanin kontrata may. Awan pa'y may. Ubay dakbang nga ro tulungan nga agluto, manday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingka nga rin agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabitlaing nga rin tata. Taang sawrak biit. Manday, inyalaan kan iti kanam dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umaymangan. Malamdaman to man, tata. Tay busin tapay to'y sata. Mangan ka pa'y, taray. Awan karagata chan mo.
arak karganan. Kababain pa ikot kan. Tatay. Nalagar. Thank you. Wala, mangan ka nga rudan. Sige. Nay, di ka maturog Mangan ka pa, isa ka maturog. Tagtagari, tata. Saanak nga maturog. Karana ka. Aya. Ay, sorry. Sagpay ang mga anak. Masabol nga kararag pa nga mo na. Pare, ay, stay tata. Pagyamanan tayo mo tiyapo, iti grasya. Itid na kada tayo Alang nga raw, parawan ka pa di tayo. Agsubli ak numadamdama. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Oh! Ambyang! Oh! Ambyang! Mabit lang! Si ka magayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Pabanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Nagapuak ijay ilita na pana nakichinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle ijay turning point. Iso pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo ambyang. Baklaya ko. Ay isa nun. Agawid ka kiding, tayong ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay di balaya. Saanan? Ang mga numay batam, nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpyo ako man Yag mo kiting aminon. Tabayon mo tawitak kaon. Malwadam nga rod ang mga numatinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman, day! Mapatog tabayon ko! Ne, papanam kat kasangsangput mo man di. Nakman ibalsigan iti pagsungrod da nanang. Naibos ka no't paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang danang. Awang arod kwartak. Nagastos kaon. Iso ngayon naklay, balsiga ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglabak pa nga umuna. Sakto mapanidyayan dananang. Nalalala. Error mo amin ang malabahan. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo tin. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog ka pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot tin akat ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matunal ma. Kay imasan pala titurog. Disturbo ka. Aldaw nga ruden. Anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atangdanan na kaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutak. Anyan? Kastalatan na kanayunan. Tunggal adda pangibaunan daken ka. Kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang aruden nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kauna. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang naraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakit arakeng. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, anya day taigam mo, Alma. Arak samot. Wala nang tamasurunak ijay manugang yun. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartak, nakagagagat. Iso nga igatangak man iti inuman na, tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yakam mo
Saan mo't akas jay idi baro? Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin, awanan. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manen. Inton bigat manen Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti. Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon? Adda, ngamsakbay nga aglaba ka. Tarimaanam to pay jay lababo anya. Well, di talaga. Easy lang dagita. Anya dadahal na ya. Agubo nga rod. Mabasbas sa iti zero. Pare Manday! Oh, pare! Ni kumparim Abeltran. Aba, baray! Oh my God, dito ya! Paray! Hintay yung makikayaw. Kasar ni Ipeng, inton bigat. Wala. Ang maglaba pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak te aglaba, baray. Sige nga raw, paray! Nay, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka man de. Well, bakit? Ay, danag mo na yan. Matikla na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam Alma. Ang mga nuag sakit no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako. Impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timagna kat nabartak. Kabailan na. Sanay day jayan nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay, palubusang aya, no bilang lang. Una, no idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Anya? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasunan ijay balay. Basta pagawidem mo't laang Apag isaw, adda berdyan apapanak ita. Inakman nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to, tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartak ka, Mandi. Alma. Abay, ano ti baramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na yan, maburas ng ijay. Wan, nga malumsamot nun. Amangan numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikakiti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, ti impaaramid ko. Manang Alma! Oh, Manang! Agda ka! Ni Beltran day jay Ay, mabit lang, Beltran! Manang! Yung kakitaan nila kay Mau! Natulig ka no di bantay! Anya, kat, kumusta nga ni Mandi? Yak ang Mau! Ngam kasla ko nata napukaw na tipuot na! Ala, apa yan nga Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, Mandi? Nasakit ti ulo ko. Naitugtugak namin. Ay na, sorry lang kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit ti ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di sa ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Magasalak pa nga ta. Wen, maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at talaga. Ay na, makonsensya aklakat nga rudan. Basol ko ti pan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Si kamat ngamin. Di kamat ngamin maibabaw no saan ka nabarta. Iso agon-gon dawayak ti mangibabaon kan kano kas diyan na kainom ka.
Kadyak matnamnaman akas di ti mapasama. Mala, bayamon dito. Tabasol ko matlang. Kat sorry mat no daduma kat nasa duta. Ala, agpaimbag kawan. Agagas ka, tapno agimbag kan. Agyaman akbagat. Kat sorry mat. Bayam. Tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamangan no madisgrasya tumanen. Agyaman nga rod no kastalakay. Pag nakmantado at tinapagtang mo, ipatpatag ka lakay. Diyak kayo tamapukaw kay tibiyag ko. Ay, ten kamot, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabahon. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, agyaman akbakay. Ne, amangan no makalipat ka Di ka agin inom numalpas ti trabaho yung. Wen, bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay. Agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbaliw ti asawa kat maragsakan tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmagmatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam ditan tinagpatinggan dayta pakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama iti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasni man ti kunani Kabsat Kiko. Dirma ng biyanang. Dua ti anak ko, isa duamet ti abalayan ko. Ngam kaputan na bakbak ng ti maysa nga abalayan ko, mas asid dagtiriknak ken kuana. Day taman nga rod ti pagtarayan ti istorya. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kasangay ti apo ko yung intun bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na Umay na ba na yan? Katwan ata apo ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kay laagbain. Oh, jakmut ag daw dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanya. Uwan ata kanayon yung mga min apasagidan. Basta jak ag daw dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanya. Talaga kid di nasingpod day di aktuganga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ellen bagay. Mapantayo iji balay takasangay gayam ita di anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Un nga ron. Ayabam ni nanang taumaymait. Imbag no kayat na, amangan numabain manan. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito'y balay no saan nga umay. Ijay ton amang malam. Padasak nga ibaga ano kayat na, Lino. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agbati haksan anak ko. Masadutak arumwar. Mapantay kit din. Italaang mat arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kayla sabsabali. Damagan na kay tumanan ni ipagrunan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay. Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang agiti sarita. Amumot ti style ja katugangam. Isnabiro lang arudan. Nalaing pay lang agpangag. Welcome to Jenna Almoida Drama. Adda kami tatang. Nasaya at may. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adada ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan. Ada kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Aggunay kayo. Ala, agtugaw kayo dito yun, nanang. Ta siya kunti mapantumulong.
Tumulong akmatlino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Jak kayat diti uneg. Ijayak ruar nga agtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisintan. Kasano amangan tayo, kat adapay mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rohelia. Kat urayan isukat ni marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbain. Kat na, dakkel titulong na iti na parte ababoy. Ada intin na asyir na. Urayin tayo takababain. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano sanda? Apay, ada in tulong daya para iti kasangay ti anak yaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay di tay pay mangan, Helen. Madamdaman, nanang. Taur-urayan da pwede may isang abalayan ni tatang. Ay, awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay, dayjay mga balayan na mo. Agkaraudi no adapasken. Isulat maururay. Manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun, nanang. Ni, adadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan Rohelia. Nasaya tandaan. Ay na, pasensya abalayan. Na-traffic. Ayos lang, abalayan. Paimportante Oo, ay, mo pa'y daytang matangbalong abalayan kasumabay. na. Urayin na Ala, kalanta. agsagana kay kit din. Tamangantay itong nanang. Ay, Runa! Rumor kayo! Santa niya balayan! Mangantayaw! Anya nga'y abalayan. Panag-aawid din. Agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kunak, ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa itapo ko tayo. Inton maminsanan, tane, adapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dahito man na Ay na, nangi-take out ka pa ilaang. Nanganak nga rudan. Kat kanam tumanan, ano mabisin ka, abalayan. Ay ka-thank you nga rod, abalayan. Narigat mo't no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon abalayan. Thank you manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay. Agririn dagiti apo ko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrame ta ipakan ko man iti aso. Sayang met. Saan mo't kida sayang taado ta aso ditoy? Alangarod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan Rohelia! Mabit lang! Apay, abalayan. At dagayam di itad ko anatan kan protas! Mabit lang, talag! Inton maminsan, didak man nga awis-awisan no ada okasyon ni balay da abalayan, Helen. Ha? Apay ayan, nanang. Jay katugang ama, madlaw nga da paborito ng abalayan. Gaputan na kurapay lada tao, kas jay matan titrato na. Gaputabak nang jay may isang abalayan na, ison ti kay kaya na. Ala, baybayan yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yung kadakwada. Awan problema. Ay, di mo mo tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't. Dagitilatan apo ko yung ti panunutan nyo. Baybayan yun, jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanin okasyon ni Jay Balayda, jak mapanain. Makapasurun ti istel, leja katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas di impakita yu iti may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam di katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, idi intad yu di pa take out yu. Kahit apay. Adaya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan Rohelia Tatunggal agbert ti anak yaw kat adalat tamait itid na.
Adaman maitid nawon no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kahit awan mo't madingar aramidak kin abalayan mileng. Pampansinak mat. Wanangam na kami suot kayo, mano kasarita yo. No apay mo't ngamin aday jay ti pinili ni manong mo akatugangan Nagadto mo ti sa balay, ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga ron ti pilyan na. Di asawaan na Basta, naimbagpay kat king ka taamom ta nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan. Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rogelia anak ko. Iso ating kyo, ta inikanak iti galanting nga abalayan. Saan ka tangag kursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay tunggal agkita da. Kat kastaunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo Napintas mo ngamin ni mamang. Kaslag pasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadag iti duwa nga abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pasin siya amlatan ni tatang manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpaga po na kanulaang iti mait-itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmikin ni ipag mo. Ay, bay amon da ita. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng manong. Nagrigat lakit ti maikamang iti nakurapayan aya. Naimpagkin ka tabak nang tinakaikamangam. Iso akay ket ni tatang ida. Saan mo't siguro akasta manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, kunak no ada. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Ada ngamin in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigreg kun sa. Anya? Hanggang sa nabalain. Tay cancel ko lang ang order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kikaw. Papanam, kan anya tawit mo? Nay, natangmait. Anya day tala kom. Saan? Itid ko kinabalayan, Rogelia. Ay, imbag man ta ikam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut aya. Ingka mangalay di puunda no kayat mo. Ngimpilyam dagitay reject Diyak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagijay. Ay, sanen abalayan. Ada magkidimula kakakasta Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidaam. No kada tayo amarigrigat lang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tani, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rogelia ija balayda. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rogelia. Nahi, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Ay, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin lagi to'y abalayan. Ay nagbanog ka pailaang. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Taada importante agagarak. Iso nga imayak. Anya dayta, abalayan kiko. Ay, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangam, abalayan. Oray 3,000 adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga ron, abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko ken ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga ungtanak dayjay. Wala, di ka madanagan, abalayan. Ngam addayo for ko kan ka, abalayan. Tapno saan ka nga umanutang. Pa'y numakisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok ken ka. Kitawa makukwarta na tao, abalayan. Iso nga ron nga umut-utang ken ka. Kat, paaddaam ti kwartam ba? Kasanungay?
Di mo't addadagam. Ah? Wan. Talaga nang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kadagiti anak ko. Nang ibati akmo't iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam abalayan. Ha? Ilakom dayjay, kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem a pagnegosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Amangan numalugay. Siyak ti makaammo abalayan. Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanyak kadagiti negosyo. Tapaadun tati kortam. Ha? Sigurado ka, abalayan. Wen, kitaan na. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya ngay nga ta negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umuna nga asikaswam, tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso, wano bumaknang abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga kadagiti anak mo dayjay, tama nga nuupayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Areglado. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakasking ka. Lino, Barok. Adda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang yu jay dagana. Ha? Nakaamon nyo, nanang. Dagitay maritis Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya? Ne? Apay nga ilakla ko na. Jak amo Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilakla ko yu ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung amin tayo asilag ija ilay. Anya? Sayang day dyan ilako yu iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak, siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam, kit pamilya pobre mo ngamin di nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona, tada kwartada. Ibagayo kin ni Rona, taison timanggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti ibayad ko tahulugan mi jay kagudwa tatang. Sige, mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang kong arod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko di asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kamin tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapa pa'y lang. Mapanak man ijay balay ni Abalayan Rogelia. Inak man ikan iti natang. Tapagaayat na ti kakastoy anatengkat. Paborito na. Aya, Pasensya. Ta eksakto la para kina Abalayan Rogelia na ito. ay sanak mo ta dumawat, ta dama mulak anateng abalayan. Sige nga raw. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito. Abalayan Rogelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan dayta. Ngam sayang, may mayat ko man no in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam kuma tadaan mo ka bayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon? Bayamon, amangan no saan asigurado jay am mo ka bayar. Ta saan asigurado no magustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, Abalayan. Pag negosyo tangarod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Katno kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwartam. Sige, Abalayan. Kaya't ko. May mayatan di kastoy. Ngam tinakatinggala ang tidagak. At least, kumikita. Wala, sige nga rod, taasi kaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay, yak sumurot. Umay kanto no agoperaten Abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day dya a negosyo.
Welcome to Jenna Almoyda Drama. Awan ni tatang Rona. Awan mo't manan. Nasapa rin mo armanong. Kanayon sa amutan arumwar ni tatang. Wen nga rod. Saan na matatao dito'y balay manipod inla ko na jidagana. Uno, mapanagsapsapol itigatangan na adaga. Uno, adanagatang nan. Diyak mo ah. Kunana mo't ang nakabangko pa'y lakano di kwartana. Gastaya. Ni, bantayam ni tatang ha. Amangan mo't no agsugsugal manayin. Kat insugal nan di imbayad yukin kwa na. Ah, Amo mo't asigod aman nugal ni tatang. saan mo't siguro manong? Ang apay nga akilata nagtibayo akit inay imbagam. Agsugsugal samot nga agpay sumanan di amatan. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Hello, abalayan. Ayan mo. Apay kanayon mo't tan anak kalak to'y balay mo. Tunggal umayak dito'y. Awang ka. Hello, abalayan. Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, abalayan. Adda ngamin asikaswak a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga gawin ngay? Kasaron di negosyo ta dito'y probinsya. Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tanay. Adda pa'y meeting may abalayan. Bye! Bay, abalayan. Sige nga rod lakay. Aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na. Ne. Apay nga agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni abalayan Rohelia? Apay anatay? Di mo't adday di abroad. Wen, tanagtor nga rod ija abroad. Ngamijay mo't tan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala? Kasanon nga di kwarta kang kwana? Ah, kwartayo nga? Kwa? Kasanon na ito yun nga? Awanan di kwarta! Nagsangsangitak iti daydakan nito ngam saan natipan nakatay ti abalayan ko ti pagsangitak no di kat tipan nakapukaw ti kwartak. Jakon nabawi ti kwartak na natay kat nga rodan. Kat idinamuan dagiti anak ko ti amin inungong tandak ngam jaklat na nagtagtagari tabasol kumat. Nagadalak dayda pasamak kat nagsori akmat iti may sapay nga abalayan ko gapoy ti kinagubsang ko idikan ko na. Alakastan, tugayem mo, Kiko. Ala gagayam, di tan tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoyte. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Di pa kasarita na may drama itakat manipod iti ina ni Mayra. Kastiti ko nana. Dirman ng biyanang. Adaman anak ko narigat a makalipat. Tadanda ni amin na pasama kiti biyag na iti kalabas. Amo na amin dagita. Rogyak man nga rod, tiag salaysay. Oy, Mayra. Si Mang Patmat ka nun ni Perla manipod abroad. Kadwa na iya asawa na. Naggapuda adwa iya abroad. Aya. Kat limas tugman nga tan Saan mat? Napakumbaba mat latta. No asino jam amuta idi a Perla. Isulat ta. Sana nagbaliw. Amo nga ta di asawa na tinapalabas na. Ha? Inistorya na nga ta tinapalabas na. Ti may papan ka dagiti ex na idi dito'y lugar tayo. Ha? Daka mo. Hun siguro Di nan sama inistorya. Iso akinayat di asawa na. Ngam na mo jay lalaki tinapalabas ni Perla ay kinaya na nga ta. Daka mo Saan naman akong dilastog de ja Perla? Tamok tinapalabas na. Amok tinaboy-boyfriend na idi. Kat amon Tanapalabas ang dayta, Mayra. Naglastog ngamin. Pus-apos iti FB tiladawan da nga gasawa. Ako namlan awan nalida man napalabas na mo't. Ako namlan nasin na aw mga nasawa da. Ay na, napalabas dagitan, Mayra.
At dayta ka manen. Igaraw mo manen timang lagi piti na palabas. Kat nabayagan ang napasamak dayta. Basuronak lang amin kadagiti tattao. Ako namlan awan nalida man napalabas da. No agas astada ko namlan asino da kadalusan mo't. Agsagana kakit di. Tayong tanto iliwan dya kayem ta. Tanabaya gadita nakit kita. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mayra, ayan mo nga eh. Umay ka nga. Mayra, itay pa'y Mayra! apukpuk kawanda ka ijerwar. Papanan nyo aya. Ay, agaw awis nga ro day tabakla. Mapan kami kano iji balay da perla. Ay kating kayo taing kay mo't iliwan jay gayam yo. Masadutak nga rod. Ngam pilitin nak madayta. Mapan kayo, taitalaang manen nga kikita kayo. Ay, liklik-likak nga rod ti mapan ijay tamangan no makasauak iti pagapaan da nga agasawa. Ha? Apay aya. Amangan no masurunak kay ibulgar ko tinapalabas ni Perla. Napalabas nga. Kat tinapalabas na amay papan ka dagiti ex na. Ay na, apay ngamin nga ibagampay la dagita. Kat nabayagan apasamak dayta. Diyak ngamin patsun nga imbaga na iti asawa na ti may papan iti daytan anang. Inlimod na lakit di. Iso akinayatlat ta di asawa na. Apay aya apati dayta kat pagproblema amanak ko. Basta agsao ka, napalabas ti bagbagam. Mayra! Wan, umayan! Di ka makauray mo. Naimbag man ta nakaumay kayo, Gigi. Mayra. Wen, taumay da kamot iliwan Bitin nga min, di pa nagkita tayo di na minsan. Tagdardaras ka man. Wen, tanaira na nagpaili kami idi, Gigi. Kat, kumustan Mayra? Adda ka di matan asawam. Ay, awan pa'y Nagpintasan ti palayo. Di makal kan pimintas. Ay na, isumot ati pakakitaan itikita ijay abroad, Gigi. Kaano la idi rugak ti balayon niya? Kan kaano la idi umanutang ka? Ultimo bagas kan mantika idi kat utangam iti karuba. Ah? Wen nga ron. Kanayon ka pa idi magmagnatawan pagpleten nga agpaile. Kan malagip mo, jay napidot mo at chinelas ide. Jay nga inyawid mo, tanapudpud nga min jay may sa chinelas mo, tawan ka nga ron, igatang mo ide. Ah? Naimbag man tamalagip mo pailaang dagit. Wala, siyak pa'y matikunam, napigsa ti memoryak. Wan ng pasig mat abad memories na nakasave ti tapanunot mo, Mayra. Awan pa nangig ko a good memories ngayon istoryam. Pasig amin abad. Katuray at agpay sumot. Nay, adamat gayang bisita, mahani. Ay, wen honey. Gagayim ko. Iso da Mayra kan Gigi. Hello, sir. Kumusta? Kastoy, may tamat. Sige, ituloy yung tag istorya. Tay nakitaan, jelot-lutwa kanya. Sige lang, sir. Hay na. Nagkwapo talaga di asawang friend. Kan madlaw na singpet. Ay na, wen. Awan makunakan ko na. Talaga na singpet. Saan pa nagpalastog? Ngum iso ti para luto dito'y balay. Tanalaing namin nga agluto. Ay, wow. Nagswerte ka matan, Perla. Kat, amo na mo lang tinapalabas mo, Perla. Ha? Nga adadwa nagbalin nga ex mo dito'y lugar tayo? Ang naglive-in kayo pa iti sumagmamano abulan iti naudi nga ex mo? Si kamat, Mayra. Tilay palpalagip mo, mate. Kat napalabas yung dagita. Nabayagan ang pasamak dagita. Naitanam kan lipat dagita na pasamak. Damdamagak lang mo't na mo ti asawa na. Awan inlimad ko iti asawak, Mayra. Amo na ti may papan iti dayta. Diyan ngay nakilib-in am iji sentro ide, amo na. Ha? Ay, uhan. Amo na. Nga ta. Sure ka nga imbagam, Perla. Ay na, gusto man daytan, Mayra. Imay ta ditoy, tapno umay makiniliw. Saan nga umay mangipalagip iti bad memories? Change topic man! Apay ngay anagawidan ni Mayra. Mangantay ko man kat. Ay na, nagdardarasan na pimanaw. Anda ka no aramidan na. Ay, kunakla no agsasango tayo amangan. Ang madamag ko man, Gigi.
Talaga ka di nga awan pa'y nobyo ni Mayra? Awan pa'y. Apay, saan nga ta makiasawa? Kaya't naman siguro ngam awan mo't mayat ang mga rin kwa na. Takas jay mo't ngamin ti style na. At suswapang na no kwa. Padak lang arudan asan anapintas. Kundi suplada pa'y lang. Awanan Talaga ang mabakitan abalasang no kasta. Makaisa makmat iti dayja a Mayra. Ado ti saan na analipatan a pasamak iti kalabas. Ay na, kasjay na dayjay. Siyak tupay. Mapikpikunak na daduma. Tatila ipalpalagip na no kwa. Imbes na nalipata kon, ipalagip na pailaan. Agasam, ipalagip na pailaan idi high school tayo, nagiinom tayo. Kat nabarte ka, kat natin nagdipostiso. Sabi ng istorya, gidgidanan na iti katawa. Makapasuron. Awan pa'y nangag ko itay nga inistorya na anasaya at anapalabas tayo. Pasig a negatibo tinangag ko nga imbagbagana. Kasano, kat puro negatibo tilinaon yung ulo na. No protas ko madya utek na. Nalungtutan. This drama is owned by Jenna Almoida Dahil Drama. ti mababae mo't, pus-apus iti ladawan da sa nga pamilya mo't. Pasikat. Mayra, asino man ti kaapam dita cellphone mo, sumanao ka man ditan ngagmaymaysa. To'y kanakan nyo kita nyo ani apus iti FB. Inal daw nga agpos. Amin mo laki din ipus na. Kat apay aya, di mo kitkitaan Feeling back nang mo dahil ti babae mo't. Uray ko man no dita amo tinapalabas da. Ultimo asin umay dadawatan idi dito balay. Wen, ngam ita, di adal da amin ang ngagkakabsat. Ta nagpursigi da nag-eskwela. Wan ngam nagasastada kaslasan da naggapoy tirigat. Marigrigat da mga dayo idi ang datayo. Idi ngam ita, napintasan ti biyagda. Kasla di da magdildildil idi iti asin. Nagngingisit da pa idi. Ngam ita da paggatang dan iti pagpapudaw alusyon. Sumanor pandan ako na malan asino da kapudawanan. Sabali man ti tenor ti panagsasaumon, Mayra. Kasuron ko ngamin ti pangas sa tao. Saan damot apangas? Ag-short pan kamot ano kayat mo? Ay nasa anak lang agrarapit. At dapay idi malagip ko. Nagtakaw da ito akasinsin ko iti bungat pinya da iti antirimi akasinsin yung mga laang. Saan na tinakaw? Binaon idi ni Antim Remy amang buras ijay pinyana, tailako da. Tinakaw na, nanang. Apay di yung amo aya nga inungungtan na anti idi. Binugbugkawan na pa'y nga road. Aya, jak amo day ta Sa bali mo tinaamwak ada mag-idi. Ang lipata mo dagita anak ko. Nabayagan apasamak dagita. At dapay malagip ko ananang. Nagangdud idi da ito akasinsin ko. Taurag di gaws na ang dudlat tatawan sabon na. Awang ka nga ron paggatang na iti sabon. Kanayon na mabuli idi, kapoy iti kinaang pop na. Alaing kakit agluton, Mayra. Anya kay mo dun? Diyak pala nalpas nga gis istorya paglutuan dakon. Anya mo ngamin dagita nga istoryam ngay. Pasig mo't palabas. Kanya nga ruti istorya masakbayan. Andaya makasta. Hello, Hener. Naimbag man ta nakaawag ka. Wala lang. Tasaan ako na abisi ita. Kay, kumusta kayo, Mike? Nasaya at latamot nga oray kaskasan no anak ko. Sika ngay, kumusta ka dita? Mayat na lang. Oray na rigat trabaho. Anusan lata. Kay, kumusta ni Mayra? At trabaho nan? Awan pa'y tatunggal dagdagak nga agaplay. Makaungot mo't. Nakapoy sa ti fighting spirit na. Kanayon na nga ibaga nga amangan kanuno saan amaawat. Kita niya nagkukon na ngayon dita balay. Awan agtugtugaw. Aglinis mo't no sumro. Ag cellphone. Kat no maibus tilod na. Dumawat manen kanya. Anyan, imbis nga iso tayo pagdawatan nyo, baliktad mag. Kat awan mo't ngamin trabaho na. Iso nga rod ako nakadagdagan yung agtrabaho na ng tabalasang pay. Pag-abroad man kit de. Barang kayat na ti agtrabaho iti abroad. Kapilitan na kastan no saan ngagtrabaho dita. Di na kayat ditoy. Takas lakasurun na amin na tattao ditoy. Adun tibats na anapintas tibiyag na. Ng isaw, steady lata. Wan nga rod Jay la agistorya iti napalabas ti paglaingan na.
No adda makita ng asensadon tibiyag na, madlaw ama di tinumnum na. Kat tila malaglagip na nga istoryaan ang napalabas jay masaknan a tao. Sapay nagalasmet dagiti malaglagip na nga istoryaan. Ibagayo tayo lakad ng ti papeles na nanang. Mangalan iti passport na. Tarugyan nan ti agilakad kalag iti papeles na. Ta isa pulak man iti trabaho na dito. Alaman na kong, bareng dita ti ayan tinapintas agasat ti adeng. Intan maki-meeting. Assembly meeting ita, Mayra. Adula amin. Anya ti pa-meeting da aya. Ay, kat aduan. Tapno amuta mo, ti mapaspasamak dito barangay tayo. Dayta mata kapitan mo, pa-meeting a pa-meeting. Kunamlan asino akataknangan no adda iji sango. Kaslawan rinukar nga ramid na mat. Anyaman tinalagip mo na aya. Apay ti kunanan nalipatan tayong ti inaramid na iti kalabas. Ti panangitaray na iti anak di kumpare na. Dandanida mo indarum idikot. Ngam nagbayad lang amin. Ay na, nabayagin na pasamak dayta. Manun adikada tinapalabas. Wan, ngam nakatatakpay lang iti panunot tayo, tinaramid na. Ay, di ka mangiram-raman, Mayra. Tanong siya, nalipata kong dayta. Saan anak katatak dito panunot ko niya? No siyak, nakatataklat ta. Malagip ko pa jebado na ideya na labasit kan nakashort pan iti yelo iti pinusasanda. Ha? Pati dagita, malagip mo ba ilaan? Kawan na. Malagip kunto pa je kalbuabok na idi. Nga madayang bati na nagatid do nga ipos iti likod na. Ay, dakamukan ka. Umay ka makimiting? Wano saan? Di naktaktakan. Jak umay, anyat kuwak ijengay. Uray ko man no jak amo tinapalabas nang itatata umot. Sige nga rutan. Mapana ko na di ka umay, Mayra. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Intan makimi sa anak ko, Domingo ita. Da kay latan nanang. Idi ubing ka, kanayon ka sumurot kanya. Dinumingo ide a makimisa ka. Ngam idi bimalasang ka, di kamot umayan anak ko. Idi sa baliitan. Nasukatan mo ngaminan tay mang mismi sa idi. Kat parehas na mutla ang tay mang mismisa ita. Wanam ko namlang asino akasantuan mo nagsasauday jay. Ay na, anyaman dagita nga ibagbagamon aya anak ko. Kunam mo lanawan basol na mo. Idi saan pa asimra kiti simbaan day jay. Grabe mo, tibisyo na idi. Sugal, sigarilyo, arak, kas jay. Idi takaubingan na pa'y idi. Nagbalbaliw mo tun. Nabayagan ang nagbalbaliw. Dekadan tinapalabas. Basta, mapangkailatan. Diyak kaya ti Romar. Aywan, kumusta gayam di imbaga ni manong mo? Rinugyamon tinagilakad iti papeles mo. Makitan to. Amangan no diyak mo lang makapasa iti interview. Padasampay ngamin Di mo pa'y lapinadpadas ngam kastanti bagam. Kabailam dayta. Amangan no mabagsakak nanang. Sayang ti gastos. Pati medical, amangan no ado ti maduktalan to asakit ko. Saan ngamin ang negatibo adagos ti panunuto maanak ko. Think positive kunada nga ron. Ay, nasaya at nakita ka dito yung paraangan niya, Mayra. Adan nanang mau. Awan tata, anda na panan na. Apay ka de. Pakibagamtuman ken kuana ta umainton bigat iti malam. Tag blowout ni Irlinda nga anak ko. Adamo basit sa gana Apay nga blowout ni Erlinda tata. Naipasa na ngamin ti board exam na. Aya? Ni? Imbag man? Kat may sa ni Erlinda idi akakulnutan iti eskwelaan may. Idi elementarya kan high school kami. Ha? Di kay masasair at tatangam ibagbagak latag pa niya. Wan, amok mo kay di dayta. Ang nagpursigil at tadya anak ko ang nag-eskwela. Nga uray saan nga isaw ti kalaingan. Kat kaasi na. Nakalpas Mike. Babaan mo't lang iti pa nagpursigi na. Malagip ko pa'y idi tata. No ayabandang agrisite, agsangit no awan mayan sir na. Ha? Kakat-katabang nga ron. Idi. Kat dagita ti pinagbalin na akarit iti biyag na nakong. Tapnuton uyan na tarapaap na. Kat kaasi na. Saan mo't piman anapaay? Kanayon pa'y kat idi nga agkupya, Kanayon nga agkupya. Tadi na ka nga ron, amo ti yan answer na.
Ay, sige balasan ka. Labasan kan. Basta pakibagamtukin ni nanang mo, awan. Umay kayo to, Mayra. Ay, makitan tao. Amang ano ni nanang kuntulak. Umayan, tata. Mayra anak ko, bakit akon? Kasanon no awa anak ton? Kasanukan. Ah, Apay, talaga ka di nga awan arapaap mo iti biyag anak ko. Kasta mo un aging gatinggana, di ka nagtrabaho. lumad ngamin agaplayak nga agtrabaho. Amangan no jak maawat. Amangan no rijikendak. Akas iti pa nang rijikda kanyak idi. Ha? Kun amangan no jak kabalan tag trabaho. Amangan no may katak tumulaang. Ay na anak ko, ikatumti kasta aka panunutam. Subsobra am ngamin ti pampanunutam, iso akasta. Kasano ang makatrabaho ka no di mo padasan. No di mo kayat agtrabaho ditoy. Agaplay ka para abroad. Tatulungan na ka ni manong mo. Ay, kasanon no mo agabrodak ka. Makatumpungak iti rapist nga amo. Ay saan mo't siguro anak ko? Diyak kaya ti lalaki nga amo. Sigurado nga dadakas nga ramidan na kanyak. Awan pa nagtalag ko kadagita lalaki. Nulinuko da ka idi ti lalaki. Di mo pagpapadaan amin ida. Kasaan nga agpapada ti lalaki? Saan ati ex ko ti pangibasbasarak nanang. Ha? Anya nga rod? Di yun lang amin amo tinapalabas ko kat. Ha? Napalabas nga. Gapo iti kinabisi yung iding agtrab-trabaho iti day di tatang. Talo alalaki iti nangidadanas. Uno nang iruruman kanyak hindi ubingak. Sino da? Kalugaran tayo malanga. Ngam na tayan jay dua. Nabayag mo tanay dya abroad ti maysa. Anya? Apaya di mo imbagbaga. Anya tinaramid da ka. Basta, kinundawayan dak. Tunggalawang kayo dito'y balay. No kasi ngagmay may saak, takanayon mo't nga ikuyog yu di ni Manong ijay uma. Agsisinublat da nga umay manggun-gundaway kanyak dito'y. Anya? Ngam na tayan jay dua. Natay ti disgrasa jay maysa. Natay matiti sakit jay maysa. Nakarmada siguro na. Jay maysa na bayagan ni Jabrod. Diyak mo no kaano mo't amakarma. Sino da? Basta mamuyo ida. Diyak pa'y nakasagana amang ibagano asino. Kalugaran tayo laida nana. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, nanang. Naimbag man tanay ayo yung mutlaan nagilakad iti papeles na. Wala naku tabi nagbaga. Ay, masyanak iti adim. At dagayam na dagsi na pagdaldalanan na. Ha? Apay? Basta, istorya agtukan ka into nagbakasyon ka. Saan abali taasidagan ti panagbakasyon mo? Wala nang. Sige nga rod. Basta alukuyin nyo lata ni Mahira amang ipagnay ti papeles na. Tapno makaabruday. Kamaudyanan na. Naka-abroad ka matlangan, nating ko. Uwen nga ron manong. Ay na, kunak no marigata na ka maka-abroad. Kunak no jak kabalan tagaplay. Di mo kabailan ano di mo padasan. Ngamit ata napadas mo. Kabailam. Kunak tumat nga minggeng ka. Kas lalim mag-an pa'y ti barukong ko idadakon ditoy. Nagalas nga min ti kapadasak iti lugar tayo manong. Pasig asakit tinakam ta da kanyak no adaki jay. Ay, wali nga rod. Naistorya ni nanang tinapalabas mo. Katjak laim pagarop akas jay gayam tinaglablaba sa mading ko. Uwen nga rod Ngam, pilita ko nalipatin dagi jay, manong. Wen, Mayra. Kasta ti rumbang. Di ka pa idagal itinapalabas. Tapno makamove on kan? Itatad ang trabahom. Patsyek ang malipata mong tinapalabas sa ading ko. Taadan pa ka kumikumam. Uwen nga rod manong. Sapay lakuma.
Nakabroad nga rod anak ko kat maragsakan na akta di nagbakasyon. Nakitak no kasano ti pa nagbaliw ti ugali na. Sana nakasidi ajay lang na palabas ti nabalbaliksan. Nakiasawa matan kat adan bukod da balay iti asawa na maamo na iti balasiw taaw. Masya na kita nakutunggal malagip ko timpudno na kanyak. Akas la makonsensya akpay kit din. Takas la pa nagriknak na baybay ak ti anak ko. Ngamin kamang kulatan iti Diyos ti may papan iti dayta. Katita okay ak matan, okay matan ti anak ko. Alakastan, tagayam mo, ina ni Myra. Ala, gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Kasto'y mantikunani kab sa Jingjing wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tamasikuranak tawan matlat agbalin anobyanan. Masaya ang anak namin ta nakatataer nga mawan paylat nobya na. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Tatang, rumwarak man pay. Amangan numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanayin Jingjing. Jungjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amoyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanayin ko na. Kuyugak man ni Rio tatang. Agpakpakuyog nga min na mapanagaram. Mabain ka nukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain nga min di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganap mo amang kuyukuyog kinkwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo tatang. Kaya't ko la tulungan mo ta. Day talat tagar-ari man. Tararamidin niyaw. Sana siyak tagar aram tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayon. Nakiasawa ni Tisabali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Isa sa bali man ng arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mo ito na. Tapno armandakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan dyan. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak mawatan tatang. Amuyo akas ti kinataok. Jak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kung agbalin nga asawa tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Jongjong, ditan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin ijitalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din tani sayang taldaw. Jongjong, Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie ni Rio. ay, sagutak pa yaya, Jongjong. Kawan na. Pasut day ta ti panagaram. Ikam matitisagot ah. Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Adaang agungat day dyan no kutsyak ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagas ta lang arodan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolate ni Riyaw. Amang ano di mo payam mo. Amok a Jongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamutan. Talo, tapno I love you. Apay, agay labyo akadagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon to pay ngay. May mayat na ibagam adagosan dirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang aron, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta, umay nakakano arman. Ha? Ala, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga to gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na.
Katsika ka no, ti kursonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayam ko, Lovi. Agayat ka nung amin na talaga kan kakag. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, Neryang. Adoy, Love. Talo at chocolate. Ay, ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman Nadaga nga. Ni, agkalimduusan ka mo, Taniryo. Ay, kwa. Nadaga nga amin. Rumwarak man bit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadaga nga talaga. Ni, awan mo dito'y ruwar ni Neryo, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, isun samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo taon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito'y. Ni, insenyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanang. Ay, unay matanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ngamin. Ang mga no agatakyak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagit. Kaya ta sa wanday ta, talaga nga agayat ka ka ni Lovi. Magnerbiyosak mo, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Love. Mabai na ka makipinirengken ko na. Sabi nagnerbiyosak. Kaslama ka sa angitak, Jongjong. Nalabas mo't na itan. At dagat kastan. Ala, agsublite di balay da. Saanan? Intun mamin saanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyaman nak, nana. Apay, naggapuan nyo manon. Ije balay da Lovi, nana. Mapan kumaarman ni Neryong imuna mo tinervyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Wan nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantagbalin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimmawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sanayang. Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Ba nag-apaka-stressa. No kasano ti kina-chickboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si kangay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalaking tumulang, oray sana nana. Aglaklakayak lang nga na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mari Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, at da ni Jingjing nga anak ko, di ta balayo, Mare? Ay, remor damot kininiryo paray. Ay, iso, matladyak man makita di balayin Kunak no aglaba, rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wing nga raw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbalin nga po ko na isudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Un nga ron makiasawa ko mga rutan. Tapno saanan nga agbulbulakbol. Awan lang ron trabaho nan.
Bulakbul pa lang. Imbes nga agtali na idlay je balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang nga tati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sadya anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat na nga klon kankwana. Agdan tulat ta siguro mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong, ni Rio. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Neryo, merienda. Ayun, at kano itad ni Neryo kan ka, Lovie. Ha? Anya dayta? Neryo, itad mo na ko na mga itad mo. Adtoy, Love. Ha? Anya dayto Surat samot. Wen, Lovie, tamabain ngamin ang mga ibagay tirik nana. Isu nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basaam tula ang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo tan di pastor ko. Diyak na ilinong janwang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatan. Kunak no imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat janwang ko. Unay matan. Nabanog ta nga imay dito, kalpasan na gawid ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, ni Rio. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana kon. Ala, mangan ka lang Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko amasida. Nakababainan, Lovie. Makipangpanganak matan. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray ta kanayon kayo mat nga umay dito'y balay. Di mo mat lang amin aklunan ng jigayim ko, Lovie. Kasano nga aklo na, kat di mat agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon, nga may mayat matla kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nan ton tagaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan rik nakan ko na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikati type ko. Nagugwapo ka matngam ni Nereo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagamot. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Tamangan no aramidak ti pagbagam. Sige ka. Kut aramidom Kay kayat ko Anya? Papanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ako mo. Ipaburas kong to ni Jeka nakak nanang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawid nanang. Wano saan? Parbangon taon. Pasensya kayon Jongjong. Neryo. Nabarta kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka matanagan tamawatan mi, Lovie. Agpapadat na yan na nabartak. Jongjong. Agawid tan. Narabiin. Di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Lovie. Narabiin. Ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga agawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko ni Rio. Saan ka pagan Ha? Anya ka din dahil sa ngay bagbagam, Lovie.
Nasaysaya at no maamon ni Neryo tipod no arik na. Jong. Sikat ipakarik na kitayat. Sikat ikayat ko. Di mo patpat dyan ni Lovi, Neryo. Rabang na lang, dayta. Sige. Diyak nga rodan gawin. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Jaski kamot, Neryo. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara ti amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngamin pimalag. Jaski ka talaga, Neryo. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kinaulimag ka. Kaslada na unag apang panunutay. Winaw, at the problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadjar mo. Kanayon ka pa'y ngaglaladaw. Apa yan? Awan, tatang. Apay, di kay makawawat aya. Ya, Ni. Apa akas jay anak ko. Nagbalin matin anaungay. Anya nga tati problema na. Wow! Haha. Ma- Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay. Anyan mapaspasamak ng kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawandak man dito eh. Ha? Sige garod. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. saanan na lang. Ay, nakabasolak ngamin kang kuana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuana nanang. Kat no ipabalob nak, aklunak ikarok tinagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti day di agundaway. Nailaw anak nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bari Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, hindi matatang ni Jingjing dayjay. Ay sus, dayto yan ti pagbutbut nga nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Bari! Uwan! Umayon paray! Mabitaang! Imayak maray, tadadakil a problema. Ha? Apay paray? Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya? Apay at danubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama jay sikog na mare. Anya? Iso ano mabaleng? Umay kayo kumay jay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. Ay naglukon dayjay aniryo. No kasta. Adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tanay, di mo't agsaw di anak ko no anya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoida Drama. Neryo, di mo ibagbagaan na bartek ta idi nabukal da ito si Kugwa. Anya nga ruti bagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? No kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako rusunada ka. Makitam, di natiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti ibagata kadananang mukon ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababay no ibagata gapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige, matungpal ti kayat mo, Jongjong.
Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay dan ni Rio, tatang. Un tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sapay la ko mga round. Tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kay to kumagap apa. No siyak, ikarik ajak to apahan ni Jingjing, tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoita Drama. Kinapudno na, Jingjing. Iso ajak mararam idi ni Luve. Tasika, ti kayat ko. Mabainak lang agaram ken ka idi. Tagayim kakat nga rod. Anya? Ken nadlaw ko ngagkursunada ni Luve ken ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon dahil dya babae. Anya? Loko ka talaga ni Rio. Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, ta nakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti sikog ko. Kan nasingpet kamot. Idi damo, kontra iti kaunggak. Ngamsanitan? Talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae ni Rio. Oh, agyaman ak, Jingjing. Nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't laangan tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngagsingsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Nakitak no kasano ti kinasingpet kan kinagagat ni Neri yung asawak, iso nga oray kasto ti kinataok awan pagbabawya ka na kiasawa kan ko ana. Tay ko na nga rodan awan imposible kanayat, no ayayatan nyo ti tunggal maysa. Katita adan talong anak mi kat masikugak manan iti may kapat nga anak mi. Alakastan tugayem mo Jingjing. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kun iti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kaya amin. God bless iti tunggal maysa.